कळंगुटे बाबरेश्वराची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान जाली। आपली मागणी पूर्ण जातकच देवाक आंगयल्ले केळ्याचे घड ह्या जात्रेक दितात। कोण 1 कोण 5 जाल्यार कोण 51 घड सुद्धा आंगयतात। ना म्हणल्यार 5,000 केळ्यांचे घड ह्या जात्रेक येतात। आज श्रीदेव बाबरेश्वराचो 53वा जात्रोत्सव। त्या निमित्त सबंद गोयचे भाविक हांगासर येवन आपली उपस्थिती लायता आणि आपली मागणी मागता आणि ही मागणी मागल्या नंतर त्यांची ती सहकार्य करून घेवपाचे देव बाबरेश्वर करता आणि त्याच्या बदल्यात ते हांगासर हे पळय अशे केळ्याचे घड हाडून बांधता। गवणी करता, कोण खोशेन करता, कोण आयज म्हणटा फुडलें आपलें काम जालें नंतर फुडलें आपलें एक घड बांधता, 5 घड बांधता, 1 पीस बांधता, अशें 51 बांधता। अशा पद्दतीन हे घड जाता। जवळ जवळ वर्सान वर्स वाडत जाता। जवळ जवळ 5,000च्या वयर हे घड आतां हांगा येतात आणि तेजें उत्पन्न जें आमकां मेळटा त्यामुळे हे सबंद कार्यक्रम जाता। आतां आमचे फुडले विचार आहा की सबंद हे देवस्थान नवीन उबें करचे आणि त्या खातीर आमी देवस्थानच्या आणि संबंधाच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहा। जशें बोडगेश्वराचें देवस्थान आसा त्याच पद्दतीचें हे देवस्थान जावचें अशी सगळ्यांची मनोकामना आसा। राष्ट्रीय फुटबॉल सर्त संतोष ट्रॉफी अंदू गोंयांत जातली। फुडल्या म्हयन्यात बांबोळे आनी वास्को मॅची जातल्यो। गोंयान ह्या आदी 1996 ही सर्त दवरिल्ली। आता 20 वर्सां उपरांत हांगा संतोष ट्रॉफी येता। दुसरे वटेन गोंय निमणे फावट 2009 ही सर्त जिखिल्ले। आता घरच्या मैदानार परत एकदा गोंय राष्ट्रीय वस्तादपण जोडटले काय असो प्रश्न। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान GFAक संतोष ट्रॉफी दवरपाक संद दिवन दोनूय संस्थां भितर कांय वायटपण ना हें दाखोवन दिलें। Again, the IFF sent a letter asking to all the state affairs, asking their intent to host. So we replied that we had already bidded, and again we enclosed a copy of the letter. And subsequently, after talks, they said, okay, fine. Only the issue was about venues. So finally, we spoke with SAG ED and zeroed in on Bambolin Athletic Stadium and Tilak Stadium. So the semi-finals and finals we want to have at Bambolin, the center, and hopefully we'll get crowds back. पहिलीपेक्षा आता संतोष ट्रॉफीक तितलो वालोर ना, पण ताजे इतिहासिक महत्व खूप आसा। We treat the Santosh Trophy still in the same manner as it was treated before, because actually for us Santosh Trophy is the main tournament for the state team. Because all these other tournaments are club oriented tournaments. This is the only state oriented tournament, so we have to give our best. ब्रह्मानंद शंकवाळकार, ब्रुनो कुतिनो, फ्रांसिस डिसोजा सारखे दिग्गजांनी ही सर्त गाजयिल्ली। So Goa hasn't won Santosh Trophy since 2009, I believe. So this should be a good opportunity playing in front of their own fans. Exactly. So it's now for the home supporters to come out in numbers and support the state team. Hopefully we get a trophy back to Goa. आता गोंयान अंदूच्या नवे स्टार जन्मांक येतले काय हे संतोष ट्रॉफी पळोवनूच कळटलें। खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी। भारतान अंतरिक्ष विज्ञानान नवो रिकॉर्ड। इस्रोन एकाच वेळार 104 सॅटेलाइट लॉन्च केले। सकाळी इस्रोन PSLV C-37 ह्या लॉन्च व्हेइकलांतल्यान 104 सॅटेलाइट सोडले। आंध्र प्रदेशान श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन स्पेस स्टेशनांतल्यान हो विक्रम केलो। प्रधानमंत्री मोदीन विज्ञानिकांची तोखणाय केली। हे पयली एकाच वेळार 37 सॅटेलाइट सोडपाचो रशियेचो रिकॉर्ड आशिल्लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
+1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, less 10 seconds. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well. लगातार हमसे दूर जाता Plus 25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता Plus हुआ 30 जैसे seconds. Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere is successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground lead strap-ons separated. PSLV C-37 has put in the Cartosat 2 series satellite, and all the remaining 103 satellites have been successfully put into the orbit by this launch vehicle. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. It is confirmed now all the 104 satellites which it has carried has been successfully deployed in orbit. And with this, another record PSLV has created. It has launched so far 226 satellites, out of which 179 are from foreign nations. In fact, as you know, when you carry 104 satellites with a very complex mission, it's a lot of associated issues are there. Of course, our teams had come out with very good solutions at the right moment. And high thrust Vikas engine series test is in the offing. Much more exciting moments are there to be provided by ISRO for its great nation. Thank you very much, and all the best for the customer satellite for healthy orbiting. Thank you. इतल्यान हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. नमस्कार.